انظر حتى تفهم سنن الله. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرفع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. хушомадед ба қисми панҷуми барномаи тарбияи ақидавии насли озодихоҳ. бигзор аллоҳ ба мо ёрӣ диҳад ва тавассути дасти мо мусалмононро ба пирӯзӣ расонад. бигзор аллоҳ қалбҳои бандагонашро бо ҳам муттаҳид созад. бигзор аллоҳ моро пешвоёни накӯкор гардонад ки дар роҳи рост устувор мебошанд. бахши имрӯза сеюмин ва охирин дар доираи баҳси мафҳуми ҳокимият мебошад. дар ин навор мо ба он ки чӣ гуна кофирон тавонистанд мафҳуми ҳокимиятро дар миёни мусалмонон заиф созанд эътибор медиҳем. чӣ гуна онҳо тавонистанд тасаввури таҳрифшудаи мафҳуми давлат, низоми додгоҳӣ ва ҳаёти шахсии афродро ворид намуданд таҳлил хоҳем кард. ин таҳриф шудани мафҳуми ҳокимият ба яке аз мушкилоти бузурги уммати исломӣ дар замони мо табдил ёфт. ҳақиқат ин аст ки ақидаҳои куфр дар кишварҳои мусалмоннишин паҳн шуданд ва бисёре аз мусалмонон қурбонии ин ақидаҳо гаштанд. худи ин ақидаҳо зиёданд, вале новобаста ба гуногунӣ ҳамаи онҳо дар ниҳоят ба се мафҳуми асосӣ бармегарданд. ин се мафҳум сабабҳои асосӣ аз байн рафтани тавҳиди ҳокимият дар зеҳн ва қалбҳои бисёр мусалмонон гардиданд. ин таҳрифот дарки ононро аз дини худ то ба дараҷаи торик сохт ки барқарор кардани давлати исломӣ барои онҳо ба як душвории воқеӣ табдил ёфт. имрӯз мо дар бораи он се мафҳуме сухан мегӯем ки манбаи таназзули фикрӣ дар миёни мусалмонон шуданд ва ҳамчун се шохаи асосии шайтон маъруфанд ки бар зидди ислом қомат афрохтанд. ин мафҳумҳо пояи ҳамаи ақидаҳои куфрӣ ҳастанд ки дар ҷомеаҳои исломӣ паҳн шуданд. агар ҳар як мафҳуми ғайриисломиро гирем ки миёни мусалмонон машҳур гаштааст, шоҳиди он мегардем ки он бешак ба яке аз ҳамин се мафҳуми асосӣ бармегардад ки имрӯз дар бораи онҳо сухан хоҳем кард. пеш аз он ки ба баррасии амиқи ин се мафҳуми асосӣ ворид шавем, муҳим аст ки мавқеи душманонаи сидқиро нисбат ба онҳо ишғол намоем. ин маънои онро дорад ки мо бояд воқеан муборизаро бо ин мафҳумҳо ва бо онҳое ки ин мафҳумҳоро дар миёни мусалмонон таблиғ мекунанд оғоз намоем. аммо кори мо танҳо ба ин маҳдуд намешавад. мо вазифа дорем ки мусалмононро бо ҳақиқати ин мафҳумҳо, сатҳи хатарнокӣ ва зиёнкорӣ барои ақидаи онон шинос намоем. агар яке аз шумо пай барад ки яке аз ин се мафҳум ба зеҳни мусалмонон роҳ ёфтааст, бидонад ки ислоҳи ақидаи онон зарур аст, зеро чунин таҳрифот на танҳо ба имони шахсии онҳо таҳдид мекунад, балки ба фаҳмиши умумии ислом дар ҷомеа низ зиён мерасонад. аввалин мафҳуми асосӣ миллатгароиву ватанпарастӣ аст ки ба яке аз бузургтарин мушкилоти дохилии уммати исломӣ табдил ёфта, сабаби асосӣ аз байн рафтани ҳокимияти исломӣ дар рӯи замин гардид. он хатогиҳое ки дар татбиқи ислом ба вуҷуд омаданд ва худи масъалаи шубҳаовар шудани зарурати татбиқи қонунҳои аллоҳ маҳз бо пайдоиши миллатгароӣ ва ватанпарастӣ дар миёни мусалмонон сар заданд. аввалин касоне ки кӯшиши паҳн кардани миллатгароиро дар миёни мусалмонон шурӯъ карданд оташпарастон буданд ки пас аз шикасти империяи форс зери ҳокимияти уммати исломӣ даромаданд. бо ҳаваси интиқом гирифтан аз мусалмонон ва эҳёи империяи худ онҳо кӯшиш карданд ваҳдати мусалмононро зери шиори ба ном шуъубия, яъне миллатгароӣ пора пора кунанд. маҳз ҳамин оташпарастон аввалин шуда мусалмононро бо асоси миллат ҷудо кардан хостанд ва форсизабононро бо ҷудошавӣ аз мусалмонони араб даъват намуданд. аммо даъвати онҳо ба замоне рост омад ки дар миёни мусалмонон уламои бузург ва шахсиятҳои барҷастаи сиёсӣ зиёд буданд. аз ин рӯ тамоми кӯшишҳои онҳо бенатиҷа гардид ва ба ҷуз нидоҳои бемаънӣ чизи дигаре набуданд. шиору даъватҳои ин афрод ҳеҷ таъсире ба уммати исломӣ нагузошт.
дар он солҳо парчами ҷиҳод бо ифтихор баланд бардошта мешуд. фатҳу тасарруфи сарзаминҳои нав зиёд гардиданд. мусалмонон пай дар пай шаҳрҳои навро фатҳ мекарданд ва уламо дар соҳаи ақида ва фиқҳ талабгор доштанд ва ба мардумони фатҳшуда таъсири бузург мерасониданд. маҳз дар ҳамин давра идеологияи миллатгароӣ ки аз ҷониби оташпарастон таблиғ мешуд бидуни посух монд, зеро ин идея наметавонист ҷойгоҳе дар ҷомеаи исломӣ пайдо кунад. зидди ин идея уламои исломӣ даҳҳо асар таълиф карданд ки зиштӣ ва бемаънӣ онро фош мекард. бо вуҷуди ин уламо ба он таваҷҷӯҳи зиёд надоданд, зеро ботил будани он барои аксари мусалмонон он қадар равшан буд ки ин масъала арзиши баҳсҳои ҷиддиро пайдо накард. ин идея чунон беасос дониста мешуд ки рад кардани он барои мусалмонон ҳеҷ мушкиле надошт. ин ҳолат то замоне идома ёфт ки сиёсати давлати усмонӣ заиф гашт ва онро фирқаи яҳудиёни дөнме ки дар зери сояи давлати исломӣ пайдо шуда буд ба даст гирифт. аъзоёни ин фирқа гоҳи худро мусалмон нишон медоданд, ба сиёсат ворид шуда хиёнаткорони хилофат гаштанд. дар миёни онҳо шахсиятҳои чун ҳокими Макка Шариф Ҳусайн ва генерал Мустафо Камол Отатурк буданд ки охирин баъдан сарфармондеҳи тамоми нерӯҳои мусаллаҳи давлати усмонӣ гардид. аз ҳамин лаҳза дар саҳнаи сиёсат ҳизби ҷавонтуркҳо ки пур аз яҳудиён буд зоҳир гаштанд ва онҳо фаъолона миллатгароии туркиро таблиғ мекарданд. дар посух арабҳо шӯриши миллатгароии худро бардоштанд ва ҳамчунин форсҳо низ ором нанишастанд ва шӯриши монандиро ташкил карданд. дар африқои шимолӣ англисҳо мушкилотро бо барбарҳо шиддат мебахшиданд, ба онҳо силоҳ медоданд ва гарнизонҳои усмониро аз ҳаво бомбаборон мекарданд. ҳамаи ин дар пасманзари заифшавии давлати усмонӣ рух медод ки дар натиҷа ба ҷанги якуми ҷаҳонӣ кашида шуда буд. вақте ки ҷанг ба поён наздик шуд, британия ҷосусҳояшро барои марҳилаи нави пора кардани ваҳдати исломӣ ба кор даровард. аммо тафриқаандозӣ ин дафъа на бар асоси миллатгароӣ, балки бар пояи ватанпарастӣ сурат гирифт ки ба мавҷи дуюми фурӯпошии ваҳдати исломӣ ва бародарии мутақобил табдил ёфт. шахсияти маъруфи ин давра Лоуренси Арабӣ буд ва пас аз ӯ Марк Сайкс ва Жорж Пико ба саҳна ворид шуданд. кӯшишҳои онҳо ба натиҷаҳое расид ки мо имрӯз шоҳиди он ҳастем. уммати исломӣ ба 60 ё 70 парча тақсим гаштааст. таассуфовару ҳайратангез он аст ки имрӯз инсонҳоеро мебинем ки ин марзҳоро васл мекунанд. парчамҳои миллиеро ситоиш мекунанд ки Марк Сайкс дар лаҳзаҳои холӣ онҳоро ихтироъ карда буд. бисёре аз мардум марзҳои миллиро муқаддас мешуморанд ва заминҳои дарунмарзиро ватани муқаддаси ягонаи худ медонанд. мардум монанди гӯсфандоне рафтор мекунанд ки аз деворе ки барояшон сохтаанд хушҳол мебошанд. ин аст моҳияти мушкилие ки ба ақидаи мусалмонон зарба зад. пас нуқтаи оғози нуқсонҳо дар ақидаи мо он вақт буд ки мусалмонон ба таври густарда ба идеяи миллатгароӣ розӣ шуданд ва аз миллатгароии арабӣ, туркӣ, форсӣ ва дигар намудҳои он пуштибонӣ карданд. ин тафриқа боз ҳам шадидтар гашт вақте ки ватанпарастӣ ба пешсаф баромад. мардум аввал худро фаластинӣ, урдунӣ, лубнонӣ, суриягӣ, мисрӣ ё саудӣ ҳисоб мекарданд ва танҳо баъдан ҳамчун араб. ин навъи баён ба тафриқаи боз ҳам амиқтар дар ақида оварда расонид. дар назари ислом даъват ба миллатгароӣ ё ватанпарастӣ чизе ҷуз як навъи дигар аз даъват ба ҷоҳилияти пеш аз ислом нест. фарқ танҳо дар он аст ки дар давраи ҷоҳилияти пеш аз ислом мардум бутҳои сохтаро мепарастиданд ва дар паҳлӯи онҳо шахсоне чун Абулаҳаб ва Абуҷаҳл қарор доштанд. дар ин бора Парвардигор дар Қуръон мефармояд: эй мардум, албатта мо шуморо аз як марду аз як зан офаридем ва шуморо нажодҳо ва қабилаҳо гардонидем, то бо ҳам шинос шавед. албатта гиромитарини шумо назди Аллоҳ парҳезгортарини шумост. албатта Аллоҳ аз ҳама чиз хабардор аст. ҳамчунин Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: 4 чиз аз корҳои ҷоҳилият дар уммати ман боқӣ мемонад: фахр кардан бо насаб, айбҷӯӣ аз насаб, нола ва фарёд бар сари мурда ва нисбат додани борон ба ҷойгиршавии ситораҳо. ва ҳамчунин фармуданд: миёни араб ва аҷам ҳеҷ фарқе нест ҷуз ба парҳезгорӣ ва амалҳои солеҳ. расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамчунин фармуданд:
زمین از آن الله است. او آن را به میراث به هر کی بخواهد از بندگان صالح خود میدهد. اهمیت دهید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ زمین را مال یک ملت یا قومی معین نگفتند. هیچ کس حقوق ندارد بگوید من فلسطینی هستم پس فلسطین مال من است. نه، فلسطین مال تمام مسلمانان است، چطوری که حجاز و مصر. همه این زمین ها با حق شمشیر اسلام و با فتح صحابگان به دست آمدند. پس هیچ یک مسلمان از دیگر حقوق بیشتری بر این زمین ها ندارد. تو مسلمان هستی، پس تو به فلسطین، به اردن، به حجاز و به تمام زمین هایی که زیر پرچم اسلام فتح شدند حقوق داری. پس از این هیچ یک پرچم ملتگرایی یا وطن پرستی در این سرزمین ها هیچگاه حقوق شرعی هر یک مسلمانان را برای زندگی در هر گوشه زمین اسلامی و بهره‌مند شدن از نعمت‌های آن بیکار کردن نمی‌تواند. در نظر اسلام ملتگرایی و وطن پرستی هیچ ارزشی ندارد. هر کسی که ایده ملتگرایی و وطن پرستی را قبول کرده است باید عقیده خود را از نو تفتیش کند، زیرا ملتگرایی نمی‌تواند آرامانه با اسلام در قلب یک انسان وجود داشته باشد. این غیر امکان است. همچنین وطن پرستی نیز نمی‌تواند با اسلام در قلب یک شخص یک جا موجود باشد. یا تو به عقیده اسلام وفاداری میکنی یا به چیزی دیگر. ادعا کردن که تو مسلمانی وطن پرست یا مسلمانی ملتگرا هستی یک سفسطه و احمقی است. مثل آنکه بگویی من مسلمانی کاتولیک هستم یا مسلمانی پروسلاوی یا مسلمانی اتئیست. پس ملتگرایی و وطن پرستی اولین از سه مفهوم اساسی بود که برای ضعیف کردن عقیده اسلامی در ذهنها و قلبهای مسلمانان روانه شده بود. ما باید با تمام قوت با ظهور ملتگرایی و وطن پرستی در میان مسلمانان مبارزه بریم. این ایده های فرو رفتن نباید اساس اتحاد ما باشند. رابطه ما باید تنها یک باشد، یعنی عقیده اسلامی. شما همه شاهدید که چگونه ایده وطن پرستی مسئله اشغال فلسطین را به یک مشکل داخلی فلسطینی تبدیل داد، تا جایی که حتی مسلمانان کشورهای همسایه مثل اردن و مصر به مسئله فلسطین چون به یک مشکل بیگانه می‌نگرند. اما چگونه تو میتوانی به مسئله فلسطین چون به یک مشکل شخصی خود نگاه نکنی، به عنوان مشکل همسایه یا خویش دور نگاه کرده و همزمان عقیده اسلام را داشته باشی که میگوید همه مسلمانان برادرند و زمین آنها یک است؟ اگر برای تو ارزش مهمترین وطن باشد، پس تو طبیعتاً به مشکل فلسطین همچون به مشکل بیگانه می‌نگری، به مشکل اشغال مسجد اقصی چون به مشکل دیگران می‌نگری و مشکل‌های بیرما که دور است تماماً به تو اهمیت ندارند. مشکل‌های اویغورها در چین تو را به تشویش نمی‌آورند چون که وطن تو آنجا نیست. وطن پرستی که تو را فرا گرفته است تفکر تو را تنها به منفعت‌های وطنت محدود می‌سازد، ولی این چیز در شریعت حرام است، زیرا آن به توحید حاکمیت مخالف است و تو را به گناه روانه می‌سازد. مسلمانان ناوابسته از ملت و مکان زندگی عهده دارند که یکدیگر را محافظت کنند. حقوق امت اسلامی برگردن توست. هر یک مسلمان نسبت به دیگر مسلمان عهده دار میباشد. جایز نیست که مرزهای ملی ما را از یکدیگر جدا کنند. جایز نیست که این مرزها عموما وجود داشته باشند، زیرا آنها وحدت برادرانه ما را شکست میدهند و با طلبات عقیده اسلامی در اختلافند. رابطه های ملی و وطن پرستی، تبلیغات ملتگرایی و وطن پرستی در نهایت کار به آن روانه شدند که عقیده ما را ضعیف گردانند، برادری ما را از هم جدا نمایند و ما را تقسیم کنند. این چیز به مفهوم اول تعلق داشت. من نمیخواهم به این موضوع چقور وارد شوم، زیرا آن روشن و معلوم است و باطل بودن آن نیز آشکار می باشد. مفهوم دومی خطرناک که تاثیر جدی به شعور مسلمانان رسانید این دموکراسی است. البته امروز آفتاب دموکراسی به غروب می رود، زیرا بعد از اشغال عراق از جانب امریکایی ها مردم به طور گسترده از حقیقت دموکراسی آگاه شدند. اما با وجود این دموکراسی تا حال در شعور آنها تاثیرگذار است و آنهایی که به آن باور دارند و به سوی آن دعوت میکنند تا حال کم نیستند. حقیقت در آن است که تبلیغگران دموکراسی به دو گروه تقسیم میشوند. آنها یا خائنند یا احمق، زیرا در اینجا واریانت سوم وجود ندارد. چرا خائن؟ زیرا دموکراسی طرح مستملکه‌داران است.
و شما همه شاهدی آن بودید که آنها چگونه مردم را به پهن کردن دموکراسی در کشورهای عربی دعوت می‌کردند، چگونه به همین چیز در افغانستان، عراق و یمن دعوت می‌کردند و بعد دیدید که چطور و با چه وسیله‌ها دموکراسی خود را در سرزمین‌های ما جاری می‌کنند و چگونه عملیات‌های انجام می‌دهند. تکرار می‌کنم، دموکراسی طرح مستملکه‌داران است و آن قیادت فکری است که هدفش تسلیم کردن شعور ما به مستملکه‌دار است پیش از آن که او لشکر خود را وارد کند یا جاسوس‌هایش را تعیین نماید، سپس کشورها و منابع ما را زیر نظارت خود بگیرد. اگر درباره آنها سخن گوییم که دموکراسی را جانبداری می‌کنند ولی خائن نیستند، پس آنها کسانی هستند که از روی ناآگاهی صمیمی یا نادانی عمل می‌کنند. آنها تنها عمیق مسئله و خطرهای آن را درک نکردند. بیایید بفهمیم که چرا چنین می‌شود. دموکراسی میوه آزمایش‌های اجتماعی است که در دایره یک فرهنگ معین و در شرایط تاریخی خاص به وجود آمده است. محض در اینجا سوال مهم به میان می‌آید: آیا ممکن است که نظام‌های اجتماعی بیگانه به واقعیت ما بدون تفتیش و مکانیکی انتقال داده شوند؟ عقل سالم نشان می‌دهد که مسلمانان می‌توانند دستاوردهای علمی و تکنیکی دیگر ملت‌ها را استفاده برند. نقلیات، اسلحه، تکنولوژی‌های معاصر، داروسازی، مواد شفابخش، صنعت وزنین و غیره. این کاملا طبیعی و حتی ضروری برای رشد است. اما وقتی سخن درباره ایده‌های رود که در نتیجه تجربه‌های اجتماعی بیگانه پدید آمدند، همه چیز مرکب‌تر می شود. هر یک جامعه راهی نادری خود را طی کرده است و تجربه خاص خود را اندوخته است، تجربه‌ای که نسخه برداری کردن آن ناممکن است. چگونه یک مسلمان می تواند عملیه‌های را بپذیرد که با ایمان و فرهنگ او مخالفند؟ مثلا رقص مشترک مردان و زنان، اتئیسم یا دیگر پدیده هایی که به ارزش های معنوی ما مطابقت ندارند. این نه تنها غیر طبیعی است، بلکه می تواند همچون یک نوع اوج بی‌اندیشگی قبول گردد. تاریخ مثال های زیادی را دارد که چگونه جامعه ها راهی برآمدن از بحران ها را جستجو می کردند. زیاده از 1000 سال پیش اروپا وارد یک دوره تاریکی گردید که آن را عصرهای تاریک می نامند. این زمان برای مردمان اروپا یک سنجش جدی گردید. عقب‌مانی اقتصادی، تنزل فکری و سقوط فرهنگی به یک قسم جدا نشونده زندگی آنها تبدیل یافت. اما همه چیز تغییر یافت وقتی که فیلسوفان، متکلمان و سیاستمداران به جستجوی ریشه های این مشکلات پرداختند. پس از اندیشه‌رانی های طولانی آنها به دو نتیجه کلیدی رسیدند. یکم، لازم است رد کردن ایده آمرزش کلیسا که مدتی دراز بر شعور مردم حکم فرما بود. این عقیده بر این اساس یافته بود که گویا پاپای روم نماینده خدا در روی زمین است و کلیدهای بهشت را در اختیار دارد که گویا آنها را از حواری پتروس به میراث گرفته است. دوم، باید نفوذ کلیسا از سیاست برکنار کرده شود، زیرا روحانیان کلیسا اکثرا به نفع پادشاهان عمل می‌کردند و در عوضش حصه از اداره کشور را به دست می‌آوردند. بجای این آنها عقیده را تبلیغ می‌کردند که پادشاه با اراده خدا و با برکت پاپا حکمرانی می‌کند. با این راه حاکمیت روحانی حاکمیت دنیوی را دستگیری کرده یک دوره وابستگی را ایجاد می‌کرد. این دو خلاصه نقطه آغاز تغییرات گردیدند. مردم درک کردند که همه بدبختی هایشان، فقیری، تاریکی فکری و تنزل اجتماعی نتیجه دخالت کلیسا به امور سیاسی می باشد. حکمرانی ایده آمرزش کلیسایی، مقام پاپای روم همچون نماینده خدا در روی زمین و عقیده حق الهی پادشاهان جامعه را به ورطه فروپاشی برده بود. محض آن وقت حرکت آغاز یافت. مردم به اعتراض برآمدند و جدا کردن کلیسا از دولت را طلب کردند. این شعار به رمزی مبارزه برای آزادی اندیشه، برابر حقوقی و پیشرفت تبدیل یافت. با مرور زمان این همه به یک ایده روشن تبدیل یافت: دین و سیاست باید از همدیگر مستقل باشند. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.